Uri sampun yang saya ke sirem waktu orangnya wilmu tidak disayu sirem surya jaya muruk nadanan yaya teke peparang lawan sirem somo kepakisan wong apik kerjang sira seri kemarin Wisnu Atma kejanar jana humilangaken petenikan Uri wau mangkanu matur sira kriyadu Wirata Mandela singiap matur nuwun Dewa Prabu nawagen titiang waku dados semeng cokor dewa tedun kepasepan napi wenten runtuh pawocana yen kepilih kangkat mawocana cokor dewa mangna titiang gayak mandro Leng sinema keraja paman rekrian hamangku bumi Wirata Mandela ora sekar kita anake buku maniro siap kerana gitu mapan paman ane subo kalokta ngidang meseken Nusantarane risor ning banyi keagungan Wilwotitone masedana pen paman ngelarang pertinyane sebelum ter ngidang paman ngasoreng dompu bahan sunat tumasik Bali yana mondo koloktak Bali nyane supeliwat kegamal antuk ide seni tapulo ngidang pen paman Mas Pusarlo don anggo manira kardito ring ayon nejani dudo kang pangobatin pamane paman yen sukserahkan manira bakal namta mengsa Nusantarane mekeja dur maning ngliang pajak-pajak ane ado di Nusantara akitu paman sinia matur sira gajah madu Ratu Betara Dwagung sampun mencokori dewa sumenia kering pangebatin titiang cutat sekantun di gajah madu maurip sido hantuk titiang jago mau prokerti ngeyasayang kewentenang Nusantara pilih-pilih putaran warih ijo empu somo kepake sani sido titiang nyajar Sri Haji Wayan oyeng Pelambangan Made oyeng Pasuruan Nyoman Sukanyo oyeng Sumbawa Sri Haji Cili Ketut Kresna kepake san oyeng Bali angger titiang pabuktian Waktin titiang ring cokor dewa rauh ing yang guru empu somo kepakisan udah paman gajah madu yentoni mangkano gargito yayati kisir tuanto bomo kalang kantut tam-tama kena kunang Nusantara ingso dia tuangan tekakan merwonton di kanan singa satu manik oh ini belinge cokor dewa ini Pangyang titiang jagon maproketi nabdap kewentan Nusantara dwago sigri
Wantian humanging siremake raja wayeng kercepat busana yayateko angujat umatur sire kriyan duwe ratu matur jeng sire busomo kepakesan aratu tangyang kulo nawa asa punika bidadari angin titiang tungkul baden titiang ring palungguh tangyang guru angin titiang pemalas mawineng putra-putra duwe cacareng titiang semusan tato asa punika kemawon duwe tamat titiang kelintang tangyang guru iri ketemu jar sira empu somo kepakisan waduh Dek Gusti Agung ngajak madu suksemo titiang angin palunguh Gusti Agung danyang guru kemahon duwen mungguing ketamet yang putra duwene katirasa sampun jepacang ngamal jagat ngamal ukodanipun durung tata suning ampurayang wekasen asa punika ngiring sareng naratu oh ini ratu dangyang guru sampun sumeniya ditiang jago namkam punika mangko sami wantian burung asat bebalangan kadang wacana durung siru pasat tangucap hujah wantian bedo ikanang sideng wantian geger watek ikanang wirayuda kumun siru batik ulung berade Sigriya ya aratu rekrian nulung rauh mriki kemujung aib napi wenten sani rahat kang kinawujana waduh wirayuda bayangkara sira ingulun biporaya kumedhak rijeng sira ora kriyan hamengku wiratu mandha waduh yen asapunika sedang becik ida wenten ring sing satemane durus cangkeling itu gajah mandha sigriya waduh sira rekrian gajah mandha waduh jadi rakrian nulung nenek kengken tadi tanpa wangsit sepetekan adine mai komojo pahit neken anake buko beli men apa ane ada sanang bakal tutur ngadi teken beli wara kena lawan sira rekrian gajah mandha singia aratu Gusti Agung nawon titiang mawon titiang nadak saro rauh tangkil mriki renjang palungguh Gusti Agung boyo wedan dios sangkaning munut pawecanan ida Sang Prabu ring malih ida Sri Aji Cili Ketep duaning makoe banyak bali anggoe arebat atukar kawirian saling suduk saling tuwak sangkaning tansah dinut ring pemadagan dawa tanur dalem nika kemakawen titiang rauh tangkil ring pemadagan palungguh Gusti Agung sapunika uri wawang kana karengote dirang gajah mandha waduh di rekrian nulung yanake doja tuturan ing resep anake sake walondo ati kewa
Aduh, itu Sri Aji Cili menang di balik ulian-belian yang liang. Tur ketipeng pakewoh itu Sri Aji Cili di balik beli ngelak tanggung jawab. Mapan gumi Bali itu gumi tengat adik, gumi suci, gumi motaksu. Mawen yang can minget ngelarang kebikanan yatyo. Pasti kau bakal kerem jagat Bali ya. Mawen ini jadi ada pengidek beli tekan ngadi. Acoreng itu sang Prabu bakal ngayomeng pura-pura ada di Bali mekejang. Mapan pura itu mawa bangulon ing urip jagat Bali nyadi yang sing hakedo ya pasti bakal ada pemberontakan gue nanti. Ini ada poisan beli teken ngadi atur ngelingih itu sang Prabu ya yo bako ngaran keris Durga Nungkul Kiloman benang kita wudin yo wah Wirayuda enak hamid di kalangkat ke gua teke-teken orang aja busana sigiriya wakil sinar krian Gajah Mada hamid di kanan keris Kiloman. Nenek atur ngeling-lingih itu sang Prabu di Bali nak. Ya teki bako ngaran Durga Nungkul. Saat mako itu sang Prabu ini ada Raja Busano Bangrangsuk keken itu Sri Aji. Maka cihno Prabu di Mojopahit marang pemandangan itu Sri Aji Bali akedo. Nene ada sewalo pacaran beline. Ne ada orang lenglinge kita Sri Aji Cili di Bali. Akedo nyenati. Do pesannya nanti bakal ngesah. Tekening pebesan belingan di Subeliwak. Mapan adi aning idang nyago kekertaan itu kerjaan pitung tiban adi idang mawin kerja berarti jaga ada di Bali ane Subeliwak setonen itu Sri Aji Cili di Bali bo beli percaya dengan adi ini jani lautan adi kemamulih ke Bali bantu nyenengal kasep tangkis oh ini Ratu Gusti Patik yang nasa punika titiang lungsur mau pamit engal-engal sigriya ya wagelis manjing sira rekrian Gajah Mada marwanta di karang-karang kepastian dulur sira Wirayuda bayang karo peparengnya Adin beli pada bekerja mapan subada pewajanan dari krian Gajah Mada dor maning subo mapi koleh subo itu mapai sio ini jadi jalan tukang bangun bakti boleh kamu kembali sigiat wan nedeg ini ada dengan dia sigiat Sito makin ke kanan di kanan. Wali mula. Wali tumian kuyan karya subati lawan sila Sri Tapulung Dukyan ini. Seragam dari kanan sarwo senjata. Walau oyeng songa semerah Sukawan Bodulu Peje
Wangkanu Kusyanut mapan tansah dinut Murijeng Sira Nerpati Sri Aji Cili Loh ya iya Jani kengken bejak kosong Tinggi kita sang Prabu kosong Mapan sing cocok Hidup bakal ngambil jaga Bali dan bermuat Aden beli pada bekerja Jemak sejak kawan Mapan Mekele bakal ayat iya Bang mulut ni Ada suka wada Mana lele Sira mekele peneso suka wada Hei Syai Banyak bapu banyak kejang Bapak Ijo sang Prabu Lu ijo poilon Teken bayaman Ini jadi jalan Kamu ke keraton Samprangan Ya kosok Lagi kita sang Prabu Sini Wana dengirin watak ikanang berkiu Nah Ini jadi kamu mesti gedeng cai malu bekam Suwire mapan liu banyak Ada nusupati ke lagi kita sakram Ingatlah Sigria Jak deman jadi Oke ini caranya apa dah boya liu jadi kau nyamu jam kenyang sangkala jadi abumi supaya gadah sekenopan nyamu kaden musuh kaden nyamu sangkala jadi jenado nak lu bakal demo kita jeda dik ngaliang pokai ada benar milu tuang rado di Bali subuh pengino rado ne paling mau tamu ring ketu nak kejang kewah do sang Prabu yen buat swecani do sang Prabu subo ado masih nasi bojo ya aduh angkal oyong ibu do bang cang ke ngomong angkal do bener barang-barang do nguteng pemberontak ke yen nak sing ado sing bayu nikal ngai menah sesapok ngai oyong bae ke pasar di balik ngomong don tolong hargai saya bicara udah tundek sigri wajian prapto sino mekele suku ada sigri
ampura. Ada sing tiang orang itu. Apa dengan Mikal Maro ada sing dia anak orang bah mula mekal mula jak hebat. Apa bilang Mikal? Apa bilang apa dah orang? Bici-bici cokor deh dah. Lain jenawang bahasa terusnya. Jai banyak atan jai. Dong aloh pungut jai betul. Kadensi bapo sing memperjuangkan kadensi ukur jai. Kadensi bapo bakal menggelit kadensi mapan budayan bener di Bali super korong. Tekan teko jai jaga aloh punguci ngomong bapo bakal milu-milu berpulik milu-milu bakal nanti pemberontak. Mekale nawak mekale. Yen parinekan punika amat cerotan winten manah tiang jago. Sing saya rek ukur mekale kan. Kemawon ne dados taken tiang ke mekale, jagrada gruduk kene mekale. Oh, ngajak nyamu bang demo dan lain sebagainya. Maka sujatene apa ne perjuang mekale? Memperjuangkan aspirasi rakyat, memperjuangkan najaliu, memperjuangkan kepentingan bumi. Dia nanya barang yang mulu anggo menin bumi ada gaya berarti kan mati yang sanggup mungkin kewalau yang kelanggo membela kepentingan kelompok kepentingan pribadi jangankan mati suwet dalam yang kulit dia yang metaken mungkin ke mekale mulo saja kena bakal menin bumi bangdo yang uju-uju mengatasnamakan rakyat ngusuk itu Sang Prabu mula mekale mula memperjuangkan rakyat apa mula mekale dot negaan kursi itu dia nakkan program itu Sang Prabu naja sampun yahud mau ini di tiang subakti apa ben sing ado mekale orang budayaan ragorong roh apa bukti nih itu Sang Prabu kalian sampun budaya rago pangsing ilang gotong royong supo nganyur ngai panak papat supo pangdo ilang mapan wayan made nyoman ketut itu bagian budaya dari orang Bali ada wayan ada made ada nyoman ada ketut ada wayan balik ada made balik ada ketut balik ilang budaya itu Bilih-bilih di subuh liwat hilang budaya ya bila kang gina poster program KB 2 anak cukup 4 istri kurang dua hilang yang mana aja ketut budaya akal tohang irang di tiang mapidap-dap do bakal demo jak mesiat tiangnya yang subuh ngomong bela kepenting bumi ada berani kan nanti oleh orang nyanyi sih jai banyak bapak jai nawang gumi Bali itu gumi tengah yang ben masih rusak lantas amat yo di jalan yang mulu saja kena ciketo medulung teken bapelan jangsengnya agar jam siang kita jasing nawang tujuan kalian wah yang kene jam jamak anak buku jai sigri yang kene dot mati bila cai mati adik kene mati malah tuh ini jalan duduk kang bango bakten sini nu setuju dengan bapak lan jadi ke keraton Sambelangan singiap wah netek direng ya yatek liwat tekan dia singiap ya cinari tanan wadah ikanang pengalu pedagang aja deman dia dia kebet-kebet yang ditiga yang ada sebat weh
jero meriki sarangan jero. Oh gotong royong jalan. Oh pamanut aja bijo yang depan bica penolontar apa adane asto kusali asto bumi ngawa rumah yang ngai rumah sidik bawaan nugal yang ngai rumah gede lantang nugal gitu beli wayang nakal ngai apa nih tenang kan man beli ngai setan nih ngai apa ngai setan masuk tuh nih di warung itu tuh setan tuh dong orang setan tuh itu swecaan itu sang Prabu gratis nyibah setan amat menadingnya yang boba beno setan gratis pemudahan kang uang ngadep bara bener pas setan gratis yang nungkin mal dagangnya tuh mengkengken man tiang hidup pengawalnya apa peragaan jadi kau dagang weh lantos tiang jeruk dicet yang mantongos pedagang nih itu ngoyong dodlotnya wah malu dagang ande dagang nasi puluh peturu dagang nasi ane dagang jajo puluh peturu dagang jajo ane medagang ne bebe mata puluh bangseng anak dagang nasi ya si dagang be mata ayo lantas pasti gitu nah kau dagang aja nih wih, pedagang, mai. Ini apa nih? Wih, ya pedagang tua, Wah, di Jawa mantap dagang tua. Wah, di tu cuma tongos dagang tua sih, dagang lala apa nih? Apa tuh di pal tua? Wih, tiang nan pedagang canang hijau tiang mantongos. Ini dagang canang sih, nanti sedagang tua ini yo. Kene belacur tiapo. Semangang tiang nyait pak canang tengai nyait canang petang nyait canang orang urap canang awak dia angkal terus canang gebok nang dia do boy ada jadi yang mantongos nah di sini ngoyong dia jual tongos dia aja do weh lala belanja wah ini dagang tua ini apa nih meriki niki tua nikmat niki tuak tenganan tuak tenganan tengok yeh nyuh yang madan tuak biang kawat ayo balik ya teko prapto mantri pasar jero dengan ngawat mantri pasar teko nya omel nyen lang subro ya apa ada gini tiang niki ngadap lak niko lak apa tak gitu? Lak pun nih kau. Weh, wah, nih dia ngadap jajo, melangin, harus diawasi tuh. Bangsa ngawak penuh, mau ada mal harga tidak terjangkau pasti gitu. Dewa ratu, ini apa adab gini? Tiang adab canang nih kau. Pecang sih bisa ngalih. Lihat buat kayaknya liun pasar tuh. Pekan sejaliu kena anu pekannya pangsong. Wah, tuh diharap. Woi, apa ya ada tuh? Meriki jeruk. Wih, apa adab gitu? Dia ngadap be
Berapa tuh? Belinung. Aduh, nawangan tiang siro niki raga bodoh yang pemantri pasar. Aduh, sing sanang ngulah jelema. Tadi kena jat galang guleng boyo gantung kunci tidong. Cenik jeraga kena to. Bah agamnya. Tapi cenik kena cang sing tawang cang pendekar nih. Apa artian pendekar nih to? Pendekar pendek tapi kekar. Jom-jom dijajangin kadung pesu kekah jalur becang nadinya. Ya agamnya nyanyi di kurang cang nomor 5 nyanyi. Cang lu cang lah kurang ndok kadenginya. Dorato. Dong kalau sengketo rago mantri pasar nih keto dijawab sama nah ini jadi melang-melang awak mau dagang bang sesuai ajak kemampuan masyarakat do bener bos mahal mau dagang do masih bos mudah gitu do ingat mau nyenjak wah nih teman-teman ngeraga nih meriki Pak Dian ada dua nge tua nih wah teman-teman yang tua nah bang di tadi jiku doa sloki nih dan alika ya teko porap tuh siro seri aji maka raja umawas-awas ke kanan pasar sigrio Karatu wagung don dewan aduh wan tiang rap sirap wadah ke kandang berdia kumun oli seperap tani remak rayu sigria mawas gitu sayang itu sang prabu lo neraga mai kepegang ngawas ngaji mengejar ajin bahan-bahan mengejar ajin apa ya benar itu itu sang prabu udah kekal dia bah nengah mau berayo sih bener mangenangan sirma raja cuman ke kanan berdia mati lar dari seperap tani waduh waduh titi yang nunas pangampuro di kewinten yang penyaman titian sange kantun tan satinu cokor dewo waduh nah cai panjang aji ajak pijang do bener nyebut untuk mekejang kewalo cihnang pasubaktin cai ini mekejang mapan aja dini di Bali mata tujuan rakayu bakal ngertiang jagate mirip nyaman cai ini mirip nuseng saya teken kuda najen aduh lu aku ngiring pala-pala lu aku wuri wawup porap te wadwani remak raja wos kabayang-bayang tekapi kanang paling mulia sigria tolong kita laga cai banyak kelak ajak mengenjang di kengken dadi pipih kapilayu tawan-tawan tangis cai teko main anak kebukuannya ditiang kebayang-bayang antuk paling mulo dan wadon nenten sido ditiang panjang makan nenten sido ditiang mempelawanan wadon mau ning ditiang kelapu-lapu ditiang lain udah banyak acing mengenjang doi cai sang sayo ini jadi jalan ke puri cai malu lan di puri malu ngempang selamat cai jajak mengenjang ayo ini ya sapun niko memargo mangdo nenten geles tau pemberontak emoriki kejagaan sabang sigria
lan diburi balu ngomong ratu yang kene di kabupaten Biden. Awi Nur Sita bangke marmut di kanang keraton Samprangan. Siago wataki kanang korkio angan tekakan di sepratan di rumah kerayu. Beribu. Wijak marmut di kanang pasar. Yaya teko pamukio Kiai Agung pasak gel-gel. Satyo pusiro ang mitmo rayo marwat di kanang keraton. Iri ke tetempaten ni remakeru anante kakak seberatan ni remakeru. Udah Paman Kiai Agung pasak gel-gel. Dong yang paman bakal ngutang ke kanang jaga ada di Bali paman. Apa buin bakal ngutang subati tutogang panopati paman. Dadi kayang jani hidup durung rauh kengken yep piko peteni beli aradu Tuagung istri sampun nang cokor dewa banget susut dari pekayun ngireng jantos sampun nang malih cokori dewa mopi kayun kewenten nang jaga dereng Bali Tuagung palak sejero nang pekayun Tuagung Warapto siro Muakur aja Satulung yang siro Kiai Agung pasak gel-gel bosan ucap-ucap Gagia nawakan titiang aku kancet rauh cokori dewo ori kalan titiang abawu raso sareng depatin cokori dewo punapi ke kanan jaga dereng penepisire bawoseng rezekian titiang aku gasarnya mangenangan sira makan aja man Kiai Agung pasak ini sebab aja nih pas kaliwat pamanjen makeran gitu setunggal lagi mau teken banyak amat hilang teken Geng ya kepuaran jagat Bali newekasan paman diri ke tumatur bagawan tani remat rayu sigia merun sampun neng cokori dewo banget susut dari pekayun luaku boyo ke palungu cokori dewo sampun mutus rikrian ulung mereka ke tangan Jawa yang kedados yang kewantah kangkat iring jantos tumun sepengerau ipun rikrian ulung tangkil ring pepadan cokor dewa sigria karatu yang yatuano tapi menkuaran di tiang ngapun jagat dikiring Bali banyak dan cuma diri sekian di tiang karatu jagat di mana urung asap pemalangan di kadang wacana berabdo sino rikrian mulu sigria
Wantian keke watak ke kanang berdia. Sigdia. Mojar sira makar aja. Urung ngasan pusir mulat bersedatangan nir rekrian ulung. Udah paman rekrian ulung. Men kengken pejalan paman ane suku lewat. Sida ke paman apa tusing. Mikoleh ke ngapot apa. Warah kena lawan ya tinggi sila tuanto. Sigia. Ingani ke Dewa Prabu. Sido memperoleh pejalan di diangnya. Tangkil mereka ke tanah Jawa. Tangkil ringkian Gajah Mada. Puniki wentan. Paijan gani rekrian Gajah Mada. Kader ring Cokor Dewa Bagong. Yaya mako ngaran. Keris Durga nungkul. Kata-katakeng Raja Busana wenang. Kinamel tekingan ko. Sigara Sri Haji Ketut Kresna kepakesan. Hong rangsuk deni kanang Raja Busana. Dulur Anyung Klit. Kadga mako ngaran Keris Kiloban. Asa punika semalih puniki wenten sewala patera katur ring Cokor Dewa Bagong. Maka cikna Baswejan itu Gajah Mada ring Cokor Dewa. Ihan mulati. Yaya teko anilekakan ke kanan di kanang sewala patera sira maka raja. Wah. Les posiro ang wajen ke kanan di kanang sewala patera. Singe Dewa Prabu Sri Haji Cili Moyeng Bali. Ingsun Gajah Mada lama kana sida kerja ke kanan di kanang jagat Bali. Wenang ingan niko anglaraken di kanang yan. Kata-katake ngayomi ke kanan di kanang Paryangan. Yan kasida gelaraken sirma kengaran yadnya nangun sat kertih logo Bali bodang kinelaran tekingan nika lama kan sida kerja ke kanan di kanang jagat Bali mangkana pisaman sira Gajah Mada. Sigiria bos posiro ang wajib kanan kanang sewala padre. Aglis amutus siro Kiai Agung Pasak Gel-gel. Udah paman Kiai Agung Pasak Gel-gel. Denani mangke ingsun anuda kingan itu. Lama kan sigerep. Anyin nengaket ke kanan kanang Bali mula. Lama kan siaga pepareng lawan ingsun. Iborayo angertiaken punang jagat raya muasedana pengelaraken di kanang yanyo. Mangkana warahaken lawan watek ing Bali mula. Singia. Inganika Dewa Prabu yang tadi mangkana lungo. Inganika. Berihaken Yaya Teki sira Kiai Agung Pasak Gel-gel. Wang yang titiang jago mesadu wajang kelawan ning Bali mulo ne duagung melinget Cokor Dewa mligi. Yang tuni mangkana denage kalangan to. Moga-moga labda karya punang pemagen to. Sigria. Mligi Cokor Dewa mligi.
Jai Wirajurit pada bekerja. Ini jadi jalan tutup berjalan. Bakal ngungsi watak kembali mulu dan bekerja. Bakal mesadu aja. Bakal ngadang kuicongan. Mapan itu sang Prabu nakal singgis bakal sebut-sebut ngerti yang jaga. Akhirnya Bang Dok Bang Suwut dia bakal memberontak. Bang Dok kanti penyah lantik kanan balik kasar. Ayo arah tuh sapu di kegiring mau puri dap-dap cukup dewa sigini ya teka kecunuk perwata di kanang catus pada watak di kanang bali mulu kata keteki wat di rumah kerayu sigria ya sekian patung kokeng maloko sewakan banyak sang Prabu. Oh, tega jai mai yani mula bakal dot lepon gitu. Mirip gede, mirip catun dalam mentampat yang jai mawinan. Tega jai mai bakal ngabakan pancungan. Geng-geng maka sudah jadi kena jai ni. Lada, kai sing bakal begini kata apa? Uri ngomong kana karenge de watak kanang berjiu rencang di tempat kerajaan. Wadia! Hey! Watak yang balik yo jai. Geng sing sangka ning catu, sing sangka ning catu itu sang Prabu dengan anak Suwadi tekan lagi kita sang Prabu. Mapan saking prihatin tekeni kekanan jagat Bali nih tekaning teko jak aluh pun cai musak asik kekanan jagat Bali kadiang apa budaya mangke kai teko mai mulut dot bakal ngai luwung sing je bebudi bakal ngai jagat rusak kengke didap cai jadi bakal metanding duret kedewa dan kau ni watak ikanang berdia sigria wah ke dicacap sama kalangan itu kedewa Prapto sira Kiai Agung Pasak Gelgel. Manak kalangan manak. Signa. Ya. Nek gede Sukawana. Gede pedulu peneso peying, peneso pedulu songan Cempaka.
dong sing suwut-suwut sajan gede ngusak asik dor maning ngablo keng banyak-banyak balinya apa maka sujatene tujuan namante apa maka sujatene tujuan gede mau ning gede sahasa brahmantio punya ning gede uri wawu mangkane kareng nirang bene sesukawane lah kudu dia sekali ya don yang salah tampin mapan tiang teko main ngosok linggih kita sang Prabu tujuan tiangnya besik pura-pura mekejang panglima ke kita sang Prabu ya nyo pangjalanan nge do mawen ya sing dalanan semua lewat mawen bolah manjio wadek kanang pun paling mulo nih belet mirip gede Sukowarno membuat itu Kwareng ngoten niro Kiai Agung Pasak gel-gel sigede de yen ada nyet gede ya gitu raos sadang gede do gede ijo-ijo mau beli laksana apa buen bakal ngurukano pilih-pilih kanti mepekayun budal industri aji kedut kemungkinan nyawa rusak ben gede jagat kablok yang gede nyamu-nyamu di bali nyungkan kayun di dosang Prabu gede mirip gede sing pedas Bali itu mawak suci Bali mawak dengar yen hanyang caro swamo caro sangku Bali itu satmako sangku Bali itu satmako swamo taksun kesucian bumi Bali itu mawak pawitra geng-geng gede swamo rusak gede swamo rusak gede hilang kesucian dan ini gede hilang pawitra gede geng sebut butuh gede memati-mati apa buen bakal musuh mapan itu sang Prabu nejani bakal mau taki-taki dengan nematan keketan jagat pilih-pilih bakal mungkin nematan yanyo caro raos gede yang ada nyet gede itu raos matur gede si itu sang Prabu mapan siapa uruh yang sejero tinggal benyen awang di tengah bahasa air sing makan satwa mawin satwa raos yang merangkat calo sing siat gede dijajak ada gumi siat dijajak ada gumi yang sing adongen gumi melah sejapa bakal ngematian wantang penusa begitu nejani mengbang itu sang Prabu bakal mempeketi di dua turun dewe gede di dua gede matur waduh yang mangkana sadero yang sing akedo sudah ditiang bakal ngosot lo kada di sang Prabu nah jadi gitu langsung nada begede sigede ya sigede wantian dijel sila makal aja wang munut kini kadang kado keras kiloman wadah-wadah raja pusatnya wadah Wisnu katon teni watek kanang balik mulia rap sila ya dua gol sampun toko dewa munus asro dua gol tetiang nunas pangampuro ring cokor dewa dua gol mawe ning titiang kulun mongan ning cokor dewa boyo aja memanah cokor dewa mewali ke Mojopahit dan dalam dua minggu minti tiaring bali kumin titiai jenik ma benteng titiang antuk pura ma petites dewata mesedano ngelar jatyo Niko dan mandiang cokor dewa dua mawe ning pura titiang obrat cokor dewa dua
Lihat si remakar aja. Udah. Ya. Udah. Paman Bali mulo. Pamukio. Pandeso Sukawano. Semerah. Songan. Tiga asa. Bedulu. Peje. Rengaya kena penantuan si resangan ulat mangke. Mapanane suwoliwat tonen aja ngidang bakal wanguyan nejani donyen paman sang saya mengpeng ado atur paman ya gitu tot anake buka mandira subuh masih kapaisya oleh hidup rekrian duwir ato sewalo patro ngami ninyanyo jado di Bali nah ngawet jani nyenace bakal metaki-taki paman do paman sang sayo yen leng bidaan paman matur kedo sing akene kahanan dunia ado lantas ngatur paman ya kedo saking ares do rasa swarga rasa tepuk kenace paman yen nya paman segilek seguluk selulung sebayan nago mapan sing idang penace kedidian bakal membuat paman yang marah akedo paman jadi anaknya buka manino bakal ngelarang yadnya mau pakai jaga maka ngaran nangun saat kertih loko Bali apa kinaraning saat kertih loko Bali bro wano kertih atmo kertih manso kertih samudra kertih danu kertih akedo kalpidanda bajing sigiriya aratu Batarun Wagong yana sampun niko sedang beceke kami pekayun Joko Dewa niki sane sampun sane ajam dijang Wagong sigiriya maka raja ngelarakan di kanang yadnya wah guru piduka koyeng pesak pasukian sigiriya ngelarakan di kanan samudra gede wano gede mapan gede utang irago teken pertiwi bato sing coba lantaran Banten ini gede duen ngeranang yadnya untuk sido karyo tunen tarwantan saketilingan ngamek nakan yato nadi kaputut akedo yadnya tekening samuderone patut masih paman memprokerti sayang samuderone pasih patut sayang do paman milu bakal ngerusak kahanan samudera atmo kerti nyayang sangyang atmo nebyanggo sariro depatuh masih tekening beno moyadnya panglah beno rasuk kesamo tekening nyamo brayo aketo yen pongelah kerago raso kesamo daun careng ngegen raso kesamo kesamo suamo maka dewa sarwo prani kitangkara mamojo sarwo pabibia sayang nyamo brayo bang yo bebas uling larorogo bang yo bebas uling ke neraka sayang sarwo prani mengejar Sedano pula kadang-kadang kanu kerti, wano kerti. Juga kinelaran desiro bangsing teken gesangnya di kemanusiaan patut masing karya
kengken bener bangsa gilek sebuluk selunglung sebayan tako menyamuk bangdol tadi bener saling kurang madan manusia kedeh bakal ngai kekertaan ini awagan kita aduh bang itu bener menyamuk sama ngideh beli lunas pangampura tur maning ngampurayang yen bet berade ado raos ado laksana netan manut gedo benah merago di kemanusiaan do benah saling curang ngajak nyamuk para beli timbale jedlek nem ado do gedo mangkano posino makorayo Mapulo kerti ngelarakan di kanang yaso kerti merwota di kanang sarang mangkano sila sri nare oh mungkin akan ke kanan di kanang jagat balik lama karena situ Kartiko Santi Poraja Mangkano kesatuan yang muni purwo wajah di kanan daku dari oh santai oh hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan bersama Sendera Tari Kolosal persembahan SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar. Kami persilakan kepada seluruh seniman yang tampil pada malam hari ini untuk kembali ke tengah panggung guna mengikuti sesi foto bersama.